Majina mimi naitwa Rogers Motuli Ongera. Kwa kampuni yetu ya Guardian Transport Services, hii wakati ni wakati wa kufunga shule. Watoto wanaenda kwa likizo ambayo itakuwa ya mwezi mmoja, mwezi wa August. Tumepanga kusafirisha watoto kutoka kila shule ambao tumekuwa na contract na wao. Kama leo shule yetu ya upili ya National School ya Kereli and Kisii National School, tunasafirisha watoto kuelekea Nairobi. Na vile vile kuna wengine tunatoa kwa mashule ambao wako Nairobi, Kenya High, Alliance na mengine. Tunatoa watoto pale, tunawaleta nyumbani. Sisi tunachukua watoto kutoka shule na tunawaleta mpaka kwa ofisi zetu, ambao tunapigia wazazi wa watoto. Tunawapigia simu kuwaelezea mtoto amefika kwa ofisi, ndiye anakuchia mtoto. Tunafanya hivyo kwa sababu ya usalama ya watoto wetu. So kwa wale ambao hawajajiunga na sisi kampuni ya Guardian, tunawaambia the kampuni ambao inachukua watoto kwa usalama ya juu sana ni kampuni ya Guardian. Kama uchapuki saa hii, next time wakati tutafungua shule na kuinvite ukuje utembee na sisi. Asamaliete Nguru Rogers Motuli Ongera. Of course Eliogolia West Mugirango kutoka Nyamira. Litangani intagete kuira libageli ukwani abantu baminto bwense mwamugusi asebale mwanya gitinge. Engakieye nandi tuikire engakielia abana baito asitu abatomete eskuru amasomo bono ngocha bali erusa ange yomotienyi litangani ntategwa wasigeta baiboli na abane kerabago chanka tobabange inkibago chakokora naende ngaibale asichinga kichons inabono ntobwate chikam meeting as a kanisa ya Adventista SDA. I can encourage abaiboli balibara ba Adventista batuma abana baba chikambi na abana ba participate samangane chikambi nalibara amanye igoro ya Nyasaye na mangana ande yobo tomeli bwa Nyasaye bono ekera abana bagocanka intwe company yeito ya Guardian engakieye nabokonyora na intwe twebangire toire abana ase chinka ase utaratibu borobuya. Litkolia lero ntwe twara sugumire school chitalinge asa abana bali balinge kogenda Nairobi na bali bakuru Nairobi bagocha gusiga iga na tokwa na iga chipasi chito cha Guardian na Nyamira Express igo chibugoletia abana bakogenda Nairobi na kuru Nairobi gocha gusiga igo ntwe bangete na nenda tukwakira baibuli mbyamo na balimu una umurobiri uri mwasoire omuya oito o Guardian togokora advance booking tuachambaka chi school cheino twale bugulia abana twabaira mpaka chio bisia sababu ente kuikira twabakira abaiboli jisimi mwacha moya abana kuruororo no murobiri uri omuya sana aso okulinda abana baito to make sure that they are safe ekera bagotara kogenda guchinga chitu. Usalama ya abana baito negento kiengento kerekenene mono sana. Una lero okoligereria goche town omwana omoke abana lero bakogenda school na abana bake sana. So tokarana the best way tigatoira abana mbake skurume nandi twabaruse skurume twabaira mbaka chiobis cheito asa bagoika baisaransa baganya baibuli babo bacha koboye ekenege ndo twachagete ekara twaruche na tiga tuchake obokoreri bwo gutari abana bwo transport abana bubwato safety yo mwana kubwa kurusio mwana town ko eskuru ali ne pigipigi aike town na ndacha kuligie gari anyole chichire bone tokora advance booking
our priority asenga kieye no mwanafunzi to make sure mwanafunzi ikire twamubugoiri oikire ngasobo litangani twamaguchaga gukore gasiende yo basombi.